živjeli od kada ste otišli iz Jugoslavije? Živjela sam kao ciganče, malo po svetu, u Africi, u Švajcarskoj, Grčkoj, u Engleskoj i sada između New Yorka i Beograda. A u Beograd sam htjela da se vratim vozom, kao što sam otišla kada mi je bilo 4 godine. Sa svojim mužem došla sam iz Budimpešte pre 3 godine. Bila sam jako uzbuđena, nisam spavala cele noći. Beogradska tvrđava. Tajanstvena pozornica burne istorije koja će zaneti mnogog putnika. Gledan iz daleka podsjeća Kalemegdan na staru usidrenu Galiju. Pesniku će se učiniti kao poletela ptica. Koliko se ovdje odigralo surovih drama. 19. vek beše vek oslobađanja. A među mnogim osvajačima Beogradske tvrđave izdvaja se ime vrhovnog vožda Karađorđa, prvog osvetnika Kosova. 15. novembra 1762. godine u selu Viševcu od majke Marice i oca Petra rađa se Đorđe Petrović. Legenda kaže da se u trenutku njegovog rođenja na zvezdanom nebu Šumadije ukazuje volšebna svetlost, nagoveštaj dolaska junaka. Turci ga nazivaju Karađorđe, to jest crni ili hrabri Đorđe. Nepismen seljak, hajduk, austrijski podoficir i ugledni trgovac iz Topole pobedit će Turke i uspeti da do temelja uzdrma carstvo na Bosforu. Po voždovoj zapovesti, nakon Šumadije, diže se na ustanak cela Srbija. Tako se ispunjava Karađorđeva zakletva sa početka prvog srpskog ustanka da će skinuti u ime Boga jaram koji Srbin vuče još sa Kosova. Godina 1813. Turska vojska ognjem i mačem kreće da opet pokori ustaničku Srbiju. Starešine ne prihvataju voždav ratni plan. Karađorđe beži sa porodicom u Austriju, pa u Rusiju, da bi potom tajno 1817. prešao u Srbiju, kojom poslije drugog ustanka vlada Miloš Obrenović. Traži da mu odmah dovedu Miloša Obrenovića, da bi po zapovesti ruskog dvora poveo novi ustanak protiv Turaka. Savremenici pričaju da se Miloš prosto prenerazio saznavši šta hoće Karađorđe, a potom odlučno presudio: prema glavi i oca po glavi. Vidim da drugo biti ne može, no mora sada. Ili on jedan, ili mi svi žrtva biti. Bolje da se Karađorđe žrtvuje, a narod spasava. Posle pada i odlaska Miloša Obrenovića, 1839. godine, Karađorđeva porodica pozvana je da se vrati u Srbiju. Mlađi sin vožda Karađorđa i Jelene, Aleksandar Karađorđević, rođen je 1806. u Topoli, baš u vreme slavnih pobjeda njegovog oca na Salašu, Mišaru, Deligradu i u Beogradu. Nakon Vučićeve bune 1. septembra 1842. godine, ustavobranitelji u logoru na Vračaru proglašavaju Aleksandra Karađorđevića novim srpskim knezom. Tokom njegove vladavine postignut je vidan napredak na zakonodavnom i prosvetnom planu, donet je građanski zakonik, lice je pretvoren u veliko učilište, osnovana akademija i narodna biblioteka, otvoreno više od 300 škola. U današnjem Karađorđevom parku podiže knez Aleksandar 1848. godine prvi spomenik u Beogradu, u slavu i čast junacima za otečestvo hrabro izginušim 1806. godine. U travi, u blizini spomenika, stoji 12 belega pod kojima leže kosti palih Karađorđevih oslobodilaca Beograda.
1830. Aleksandar se ženi Persidom, ćerkom Jevrema Nenadovića, sa kojom će imati 10 dece. Najvažniju ulogu demokratskog vladara poneće njihov sin knez Petar i njegov mlađi brat knez Arsen. U lepom zdanju Srpska kruna sredinom oktobra 1874. godine gostuje Štrausov sin, koji svira svoju kompoziciju Aleksandrove četvorke posvećenu srpskom knezu. Knez Aleksandar Karađorđević umire u Temišvaru 1885. U krvavim zaverama vlast je prelazila iz ruku jedne porodice u ruke druge, sve do 1903. godine, kada kralja Aleksandra Obrenovića, sklonog politici Habsburgovaca, ubija grupa zaverenika i na presto ponovo dovodi dinastiju Karađorđević. 11. juna u Beogradu Petar I polaže zakletvu na vraćeni ustav iz 1888. godine. Jesen 1904. Proslava 100-godišnjice prvog srpskog ustanka. U Beograd stižu mnoge zvanice. Priprema se krunisanje Petra I Karađorđevića za kralja. Pored predstavnika svih balkanskih i evropskih zemalja, krunidbenim svečanostima u Beogradu 21. septembra prisustvuje crnogorski prestolonaslednik knez Danilo, delegacije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srema, Banata, Bačke i Slavonije. Na glavnoj beogradskoj ulici pojavljuje se kralj Petar I u svečanoj krunidbenoj povorci, jašući na belom konju, zajedno sa sinovima Đorđem i Aleksandrom i crnogorskim prestolonaslednikom Danilom. Narod oduševljeno viče: živeo srpski kralj, živeo jugoslovenski kralj Petar Karađorđević. Vojnim uspesima u dva Balkanska rata i demokratskim ustrojstvom u vremenu od 1903. do 1914. Srbija proživljava zlatno Periklovo doba. Veliki oslobodilac Petar I školuje se u Ženevi, vojne studije završava u Saint-Cyru, višu akademiju u Metzu kao prvi u klasi. Dobrovoljac u Francusko-pruskom ratu, biva odlikovan za hrabrost krstom viteza Legije časti. 1883. venčava se knjeginjom Zorkom, ćerkom crnogorskog kneza Nikole Petrovića, vezujući tako